Pemirsa, upacara melasti ring Bali wantah metetujon ring sejeroning pesucian utawi pebersihan Buana Agung miwah Buana Alit sane katahnyane kemargiang ring segara. Lianan punika, upacara inucap pinaka silih tunggil pengupaya ring sejeroning kahanan jagat sane imbang untuk ngewetuang trihita karana. Melasti, pinaka silih tunggil upacara penyucian, pebersihan oleh krama Hindune, sanik laksanayang ketanyane sedurung karya utawi piodalan ring pura, sekadi sanik kemargiang oleh krama samuan kawan, nemonin raina angga repon wuku warigadian, penyatusan krama tedun, antuk ngemargiang melasti nuju segara masceti, sejeroning, ngemargiang karya ngentek linggi, ring pura, prajepati, melasti, rau saking kruna lasti utawi laste, tegasnya ne genah wit ning toyo, dan pemarginnya ne melasti kata kelaksana yang nuju genah wit ning toyo sekadi segara utawi taman beji. Keramane meiringang memargi sinami mundut pelinggih ide betara, sani merupa pewayangan, tapakan, arce, miwa sani lianan antuk mesucian keiring suaran gong. Pemargin inucap memargi trepti, keiring suaran gamelan miwa kramane ngosekin margi nuju segarane, rauring segara masceti, edan upacara melasti kepuput oleh sulinggi, ide pedanda istri Nabe Mayun Mas geria gede babakan. Melasti, wantah matutujon pina kepenyucian sah pebersihan, majeng Buana Alit miwa Buana Agung, nyanggre pengerau karya ngentek linggi. Edan reste ring pemargin upacara melasti, dicenen tuntunan antuk mangge kahanan sani ening, sani sida kerasayang, tur keresepang becik semertin koen tenannya nih, unteng tiosan, mangde majeng krame sani ngemargiang melasti, sida mangge pikayunan sani kedas nyalang, ring sajeroning melasti puniki, taler kaanggen jalaran, kramane nincapang kerumaketan menyame beraya, antuk mesikian, tur mangge pemargi upacara sani antar. Juliana, Bali TV.